Iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika lizoba ke nomdlalo ke wabo ke ubungani neqembu ke lesizwe lalaphana ke eJamaica okulungiselela yona ke imidlalo lena ke yendebe ke yomhlaba ke iFIFA World Cup ezodlalelwa ke khona laphana ke ezweni laseMexico, eUSA naseCanada. Bafana emidlalweni ke wabo ke wokuqala ke bazoqala ke lemidlalo yeFIFA World Cup ke unyaka lona ke ka-2026 neqembu ke lesizwe ke laseMexico okuyiqembu ke lasekhaya. Kodwa ke ngaphambi kwawo ke umdlalo ke lona ke weFIFA World Cup bazodlala ke neqembu ke laseJamaica. Ilona ke lolo ke olubonayo ke iqembu ke laseJamaica nalo ke liyafika lana ke ezweni lase-Mexico ke ukuze ePhakura indawo ke yalana ke eMexico lapho ke bazodlala khona ke umdlalo ke ubungani neBafana ke umdlalo ke lona ke uzoba i-closed doors, kusho ukuthi ke umdlalo ke lona ke ongeke ke ube ke nabalandeli ke abazoba khona ke enkundleni ukubukela ke lo mdlalo. Kanti ke suke sibone ke ukuthi ke kulonyaka ke ngabe ke mhlambe iBafana ke izoperforma kanjani ke kuyona ke imidlalo yeFIFA World Cup, njengoba ke iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika lagcina ukudlala ke imidlalo ke yeFIFA World Cup ngonyaka ka-2010 ke nalapho ke emidlalweni wabo oqala ke ngo-2010 ke badlala ke nalo iqembu ke leli ke lase-Mexico ke leli ke nakulonyaka abazoqala ke nalo futhi ke badlale nalo njengoba ke ngonyaka ke ka-2010 ke iBafana neMexico zadlala ke i-draw ke ka-1-1. So bona ke kulonyaka ukuthi engabe ke mhlambe ke uHugo Broos ke izinto zakhe uzoyihlala kanjani, ngoba ke mobheka ke irecord lakhe ke Hugo Broos ke waqala ke ukufika ke kwiBafana cishe ukwazile ukuthi Hugo Broos ke aqualify ke esikhathini esiningi ngaphandle ke kwe-World Cup yango-2022 lena ke ebedlalelwa ke lapha ke eQatar. Lapho ke esabona ke sonke ke ukuthi ke iBafana ke kwenzakalani ke emidlalweni wabo ke neGhana. Kodwa ke nje ngaphandle nje kwaloko Hugo Broos ke umsebenzi ke esekawenzile ke muhle kakhulu ke lana ke Bafana ukwazile ukuthi ke athathe iqembu lesizwe alise-ke kwimidlalo ye-AFCON njengoba namanje ke akwazile ukuthi ke alise kuyona ke imidlalo ke lena ke yeFIFA World Cup. Kuningi esazokubona kwenzeka njengoba ke nabalandeli ke okunye ke ngesikhulume ngako osukubonile ke kwenziwa ke abalandeli ke abanye ke abathi ke bona ke ngeke bakwazi ukuthi basupporte ke iBafana ke ngezizathu ezithizeni ke singeke ke singene kuzona. Kodwa ke sithembe nje ukuthi ke wonke umuntu waseNingizimu Afrika egcineni ke uzokwazi ukuthi ke asupporte ke iBafana ngoba kuphela kuphela ke iqembu engasho ukuthi sinalo iBafana ayikho elinye iqembu ke sinalo ngaphandle ke kwayo